Dobro jutro, balkonski dnevnici. Kako nam je sad i Merkur u znaku Vage, znači tu nam je sunce, sad je Merkur, Venera ih vodi u Škorpiona, tako da na prvu svi možemo biti ono, ok, može ljubazno, ajmo se dogovoriti, promatram, slušam, jer Vaga je jedini predmet u zodijaku. To nije pretjerano emotivan znak. I ona uvijek radi ravnotežu, svi su zadovoljni, sve je ok, ali jako je važno da prvo znamo šta mi hoćemo u toj situaciji. Da li je trenutak da se sad djeluje ili ne, jer ako znate ko je Vage, ono, gospoda uvijek ima vremena, polako, Vage sve stignu. E sad, mjesec nam je u lavu, radi on sekstil na to sunce i Merkur, tako da htjeli bi se pokazati da dobro ispadnemo, ali sa one točke ravnoteže, kad je trenutak da se nešto kaže, a kad je trenutak da se ostane šutite. To je Winston Churchill super rekao. Treba velike hrabrosti, dići se i reći kad je trenutak za to, iako se nitko ne slaže sa vama, ali isto tako treba velike hrabrosti ponekad ostati sjediti i slušati šta ti se ima za reći. Tako da, budite si dobri.